mikuna, ashillachukankichik. Ricardo Ashman shutimikani. Kunan punchaka Viernes Santo punllamantami parlashun. Casi tukui iglesia kunapimi watanta kay punllata yuyarinkuna. Kay Viernes Santo punllaka imataq. Imapaqtaq chayta yuyarinchik. Juan 19, 16 manta 18 kama rizashun. Shinanihpi Pilatoka chakatagrichon paikunaman kurkallami. Chaymatami Jesustaka ña pushashpa rirkallakuna. Jesuska paita chakatana krusta aparishpami umatuyu shuti urkuman wichiarka. Chay urkuka hebreo rimaypika Golgota shutimi. Chaypimi ishki runakunandij Jesustaka chawpipi churashpa chakatarkakuna. Juan 19, 28 manta 30 kama rizashon. Chaykipami, ña tukuita tukuchishkata yachashpaka, Dios kishkachishkapi nishka paktachon Jesuska yakunanka nirka. Chaypika vinagriwan hunda shuk mangami tiakurka. Soldado kunaka esponjata chaypi satishpa, isopo kaspi puntapi churashpami, Jesuspak shimiman paktachirka. Chay vinagrita majishpaka, Jesuska ña tukui paktachishkami nirkami. Chashna nishkawan uma warkurishpa, paypag espirituta Diosman mingarkallami. Kay Viernes Santo punllaka apunchik Jesus wañushka punllakashkatami yachanchik, nacho? Ashtawanpish. Ima mantataq wañunakarka. Romanos 3, 10 manta 12 kama rizashon. Dios kishkachishkapitagmi kashnanikun. Huchata mana rurajka shukllapish mana tianchu. Alli yuyayuqka pi mana tianchu. Tayta Diostaka pi mana mashkanchu. Tukwikunami panda ñanta katishpa yanga tukurkakuna. Allita rurajka pi mana tianchu. Shukllapish mana tianchu. Tukwikunami huchayuq kanchik. Chashna kashpaka, Tayta Diosta manataq kushichi tukunchikchu. Romanos 6, 23 ta rizashon. Huchaka wañuillatamikun. Ashtawanpish, Tayta Dioska hatunta kuyashpallami, apunchik Cristo Jesus manta wiñay kawsayta kushka. Huchaka wañuillatamikun. Ñukanchikta wañuchik huchamantaka apunchik Jesusmi ñukanchikpaq randi wañuna tukurka. Isaías 53, 5 manta 6 kamaka kashnaminin. Ashtawanpish, payka Diosta ñukanchik mana kazushkamantamari, ñukanchikpaq randi chugrichishka karka. Ñukanchik huchakunamantamari paypaq aychapi hatun llakita aparka. Ñukanchik sumaq kawsayta charichunmi paypaq aychapi llakita aparka. Paypaq aycha chugririshkamantami ñukanchikka hambishka karkanchik. Ñukanchikka tukuykunamari chingarishka ovejakunashina kikin ñanta hapishpa chikan yarirkanchik. Ashtawanpish, mandak Dioska, payman mari tukuy ñukanchik huchata apachirka. Apunchik Jesuska, Tayta Dios huchamanta llakita apachun, mandashkataka tukuytami paktachishka. Primera de Pedro 3, 18 pimari chaytaka kashnawillan. Cristoka, ñukanchik huchakunamantaka shuk kutinllami wañurka. Kashkata ruraqmari huchayuqkunapaq randi wañurka. Ñukanchikta Tayta Diospaqman pushangapaqmi paypaq aychapi wañurka. Shina kashpapish, Espiritu mantami kawsachishka karka nishkami. Hebreos 9, 14 pikarin achikllatamari kashna willakun. Chashna kaqpika,
Cristopaj yawarkarin ashtawan chuyayachi tukugmari. Wiñayta causaj espirituan chuya kashpami, Cristoka payllataj Tayta Diosman kurishpa wañurka. Paypak yawarmi wañunaman apag millayta rurana yuyaykunataka kankunamanta phichakun. Chaymantami kawsakuq Tayta Diospajtaka ruray tukunchik ninmi. Hebreos 9:25 manta 28 kama shuk kutilla ñukanchikmanta wañushpa tukuita paktachina kashkatamari kashna willakun. Shinallataj, kurakunata mandaq kurakuna shinaka Diospaqlla chikanchishka ukumanka watanta animalkunapaq yawarllata Diosman kushpa tsirapankapaq mana yaykunchu. Payka mana kutin Diosman kurinchu. Chashna rurana kashka kaqpika kay pachata rurashka punchamantami kutin wañukunmanja karka. Ashtawanpish, kunan kay tukurikuy watakunapimi Cristoka huchakunata anchuchinkapaq payllataq shuk kutinlla wañurka. Tukuy hintikunatami shuk kutinlla wañuchun churashka. Chay kipaka imalla rurashkatami Diosman rikuchina kanga. Shinallatakmi Cristoka shuk kutinlla kay tukuy hintikunapaq huchakunata anchuchinkapaq Diosman payllataq kurishpa wañurka. Kutin kipata shamushpaka huchakunata anchuchinkapaqqa mana shamungachu. Pay shamunata shuyaqkunata kishpichinkapaqmari shamunga. Juan 19:30 pika Jesusqa paypaq kikin shimiwanmi ña tukuy paktachishkami nirka. Ima paktachishpashi shinakarka. Chaytaka Hebreos 10:11 manta 12 kama rikushun. Kurakunaka tukuykunallatakmi punllanta Diospaqta rurashpa animalkunata wañuchishpa kutin chay shinallatataq Diosmanka kunkuna. Chashna rurashkakunaka huchakunataka manataq anchuchi tukunchu. Ashtawanpish Cristoka huchakunamanta Diosman kurishpami shuk kutinlla wañurka. Kunanka Tayta Diospaq alli ladopimi tiakun. Ninmi. Hebreos 1:3 verso pika. Jesusqa Diosllataj kashpa ñukanchik huchakunata anchuchinaman shamushkatamari kashna willakun. Payka yaya Dios shinallataj achik nikuq sumaqmi. Yaya imashina kashkamantaj rikchaqmi. Tukuyta ruray tukuq paypaq rimayllawan tukuy imatapish kasuchishpa charikmi. Ñukanchik huchakunatapish anchuchikmi. Chashna kashpami hawa pachapi tukuyta yalli hatun mandaqpaq alli ladopi tiyarirka. Ña tukuy paktachishkami nishpaka. Ña tukuy ñukanchikta kishpichina kashkata paktachishkatami nirka. Tayta Dios huchamanta llakita apachun mandashkata tukuy paktachishkatami nishanirka. Ñukanchikka chay hawapika mana imata ashtawan ruranachu kanchik. Apunchik Jesusmi ña tukuyta rurarka. Chaymantami Romanos 6:23 pika kashna willan. Huchaka wañuyllatamikun. Ashtawanpish Tayta Diosqa hatunta kuyashpallami apunchik Cristo Jesusmanta wiñay kawsayta kushka ninmi. Jesusqa ñukanchik chaskina wañuytami payllapitaq aparka. Ñukanchik huchakunata chashna perdonashka kashpaka Tayta Diosqa hatunta kuyashpallami wiñay kawsayta kushka. Kanka manaraqchu kriykanki? Manaraqchu Jesustaka kanta kishpichi kanta mandaq kachun chaskirkanki? Shinashpaka kunan punllami payta chaskitukunki. Kunanllataq chaskisha nishpaka kashna mañapanki. Ñukata kishpichiway, kambaqmi kashanini.
Pagi apunchi Jesús ni pai. Chashna mañashpa kishpichishka kangimi. Chayllatachu ruranakani ningichari. Ari chayllatami ruranakangi. Riki, Juan 5:24 verso pika kantamari kashna nikon. Pipish ñuka willashkata uyashpa. Ñukata kachak yayata krikka. Wiñay kawsayta charinmi. Hatun llakimanka mana ringachu. Ashtawanpish wañuymanta kawsayman chimbashkami. Chayka chashnatagmi ninmari. Krishka horas pachamantami kishpirishka kangi. Ñami wiñay kawsayman chimbashkangi. Chashnami nin. Jesús ta krishpa mañashka kashpaka ñukata kayapangi. Mana kashpaka ñuka correopi kishkapangi. Ricardo Ashman, teléfono 098-04-00192. Correo ricardo@quichua.net. Tate Dios canta ashtawan bendicia pacho.